Zdravo svima, evo nas u još jednoj epizodi GTA San Andreas gameplay. Ovo je 8. epizoda, koliko se ja ne vjerujem. 8. epizoda Drive-by. And I don't know what Cowboys. Bella territoria. Idemo. Paricomuzda, idemo vi. Čuvena kola. Idemo. Jebote. Jebote, ode mi auto. Moje bilo lakše. Fuck. Čina. Idemo. Nećete dve zajci, gdje ne može ni 6 da me uhvati. Osim tanka ko me ubije i to je to, drugačije nećete uspjeti. Uje. Ovu zaci zove $100. Uopće ne znate koji je ko. Pa se auto promenio je, ubi me. Idemo. Da se oduzimo dvojicu. Zašto ne stao Raider? Vidi se u snimkovima sve dok je. Bateli koji nestaju. Povoda. To je bilo to. Ljudi, to je bilo to. Ja ću ovdje se čuti i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!